Awuzazi ikhala madoda izwe lamakhuze festival wafethu isifikile ngomhla ka-12 uJulayi. Ayi kube kuntulikazi-ke lapho wey'nkabi zakithi nani wey'nkabikazi asipheleni khona lapha ey'jweni ihonda zibe y'hlangene njengoba nizibona iy'nqwele ngokuhlukahlukana kwazo ezobe zikhona kube kumnandi kudelile abanye basanda kukipha abanye sebenesikhathi bekiphile abanye baphethe imisebenzi emisha. Ayi kube kushukela ngempela lapha izwe lamakhuzi kufanele kugqoke umbala emhlophe kube kumhlophe wonke umuntu kumele sigqoke umhlophe bese abasendayo ufake u-white wakho nje from top to bottom. Ungakhohlwa izaza njengoba umbona nje uphathiwe ufakile lapha ngephatheni lakho ngiyakhala ngami angenwa-ke manje yakhokhwa nje okuncanyana kodwa ithikithi ngalude edirandi manje kodwa esangweni libe liwu-40 rand ngomhla ka-12. Asiphelele madoda asiphelele ngentokazi sijabule makhulu danko.